माघ महिनाया 1 गते Ghhaya Chaku Shallhu हनिगु परम्परा दु माघे संक्रान्ति न धाइगु ठुकुनो विशेष याना Ghhaya Chaku नैगु ख नेवा तेस हनिगु अपो धाइथे नखचख चन्द्रमास्या तिथि कथ हनिगु खसा Ghhaya Chaku Shallhu ढासा सूर्य मास कथ हनावया चंगु दु अथे खसा चन्द्रमा व सूर्य निता या स्वापो ठो नखलिसे दु ठुगु दि सूर्य धनु राशि यात टोटा मकर राशि दुहाउनी अर्थात सूर्य उत्तर पाखे न्याइगु जुया सूर्य उत्तरायण धकान ठ्यागु चलन दु ठुगु दि निसे चा सोया हि ता हाको जुइसा ख्वाउसे व ख्याउसे चंगु मो जुया सूर्य या ज ठिना बुलु चिकुला कोचाया ताल्ला सुरु जुइ उकी ठुगु इले विशेष याना मयात मागो पौष्टिक तत्व कथ घ्यो चाकु तरुल पल लावा हामोया लड्डु वा टला सन्या तया बजिनेगु चलन दुसा सुठे मोलुया थ सोया थकाली पिनी गुल्हाट चिकटिगु चलन दु माघ निसे साउन तक सूर्य उत्तरे लाइगु जुया ठोक खुला या त उत्तरायण धाइगु खसा ठुगु डि या त वैदिक शास्त्र कथ पवित्र डि या रूपे कया त गुदु उकिन ठुगु डि खुनु दान धर्म जप पूजा पाठ या तटासा मेगु इले सोया अपो पुण्य लाइगु न धार्मिक विश्वास दु ठुकुनो सोनिग या ठिठी ठासेवना पूजा पाठ व दान धर्म यागु व मडे ढुङ्कोपी मा अबुया नाम शिरा दान बिगुन चलन दु शिरा ढाका जाकी बजी घ्य चाकु तला पल तरुल फलफुल हलु ची म्यालिसे दक्षिणातया पुरोहित गुर्जुपिन्द दान बिगु ख चोकाड्य कर्णामय व जनबा ड्य याथान ठोकुनो भक्त जनतेगु मोमो फिर जुइ Ghhaya Chaku Shallhu या दि सोनी गया ठिठी ठ्यालिसे खुसी व घाट दुठा गठेकी देवघाट बरा क्षेत्र पनौटी सको डोलाल घाट लगायत ठासे न मेला जुइ थन मोलुया दान धर्म पूजा पाठ या तथासा मोक्ष प्राप्त जुइगु व मन टुनागु पुवनिगु न धार्मिक विश्वास दु अथे यलया अघि मथे न ठुगु दि विशेष मेला जुइ मध्यक मिच्याना चोनिगो अघि मथया धार्मिक व सांस्कृतिक रूपन पवित्र ठ्याकठ नाला टगुदु उकी थन Ghhaya Chaku Shallhu खुनु सिरा दान लिसे पूजा याइपी भक्त जनपी मोमो जुइगु ख Ghhaya Chaku Shallhu खुनु सुठे मोलुया पाठ पूजा व दान धर्म या ढुङ्का थ सोया थकालिपी वा मा अजी मलजुपिनी गुल्हाट छेने चिकटिगु परम्परा दु चिक चस्फाले तल ढासा भे क्वाज दैगु व उसान बालाई गुली थ मस्तेट चिक टिकी बले ता आयो व भि उसाया सुवाबी नेवाले चोना चिक टी ढुङ्का सकल छेज पिचोना घ्यो चाकु तरुल पल तरकारी तला सन्यातया न्याइ पुकनै माघ महिना या चिकुला ख्वाउसी चोङ्गो इले ठुक्को थ या नसा नेबले मक्वाना उसान फिनावै ठुगु दि खुनो सन्या या छ वान्या तथासा सत्रो या छ वान्या गुटी हे गेनी व हामो दान या तथासा नु दान या गुटी हे गेनी टाइगुन जनविश्वास दु Ghhaya Chaku Shallhu धार्मिक सांस्कृतिक परम्परागत व वैज्ञानिक रूप हनावया चौंगो खडुङ्गा आ ठुगु डिंबले नैगो विशेष नसा चाकु गुको थन्डेकी थैगु छकन सिके
घ्यो चाको सलो खुनु जगमखो चाको मेमे बलेन नेगुया य मरी पुनी बले य मरी डेके टल छन् मडे कहे मगा अठे मच बुई बले मच बुमे सिट विशेष याना घ्यो चाको नगीको चलन्दु छ्यारासा मच बु बले घ्यो चाको नल रासा मचया त माक्को दुरु वइगु मच बुमे सिट मे क्वाजलिसी पौष्टिक न दैगु जुया मचा व मामेसियागो उसान बालै उकि मच बुमे सिट नगीगु चाकुई विशेष कठ इमु हुवा छोरा काजु पिस्ता ठेजाको मर मसला तयार डेकी विशेष याना पुस व माघ नीला चाकु डेकी पनि तस्कन लिलाई मखोठाई दक्षिया नीला जग छ्या चाकु डेकी गुले चाकु गुखोथा डेकी व ठुकिया व्यापार गुखोथा याना चंगु दुधैको बारे छकन छिके चाकु डेकी त मागु साख चितवनिया कृष्णनगर पाखे हैगु चाकु बन्जा हिराकाजी किला श्रेष्ठ कनाडिल चाकु त माउ सम्बन्ध मेन चाहिँ छिटो शाखा ख नेउ शाखा जुन मासु शाखा है वो शाखा चाहिँ छिटो कृष्णनगरमा होइगा कृष्णनगरलाई सिधा अर्डर या अना होइगा अनि हाम्रो चाहिँ छिटो बजारे उनाके आगो तक्ले नापा शाखा या त छगो तग्गो गुथल वा करैले तया पावंक डाकी चाकु डाके बेले इले बेले शंका चुनेमा मी बालक च्या मचा ट्यान बिमा डाकी गाटकी उगु साखटिया त लिकना छठ्या तया पल्ख खाउकी लाटा ठिपटकी हाक्न लिकया उकिया त नाबुको हिनेगु ज्यायै थटे हिउँ लिसे चाकुया रङ बालनावै हिने गाटकी नाप टौल कठ ग्वारचिना गोलाक वा पेकुलाक आकार बिया उकी ड्योने ठिठी मर मसला टेगु ज्यायै तक्ले लिपा बजारे छेगु निटी प्याकिङ यागु ज्याजुई ठुकटा चाकु तयार याबले छुछु यामा चाकु या त मामागो सामान गन व गुकोठ व्यवस्था जुई बजारे ठुकिया व्यापार गनगन थासे व गुकोठ जुया जंगुडु चाकु या गुणस्तर व प्याकिङ ए गुलितक ध्यान बिया ठो व्यवसाय याना गुलितक फाइदा दु थजागु ठिठी खया बारे सुइद न्हनिसे चाकु या व्यवसाय याना वयाचना दिपी हेराकाजी किला श्रेष्ठ व कान्छी किला कनाडिल थोला ओ नारायणधन वनी त्रिशुली वनी अनि छिटो दोलका भीमचेन वनी हेटौडा वनी एउटा छ वनी गुणस्तर ला उयो ख गुणस्तर छिटो शाखा मेन शाखा ख शाखा चाहिँ बालो टेमल वे अनुसार गुणस्तर जी भयो शाखा के फिमिसे जा वल राछ छ वो शाखा युजा मैल अब शाखा के फिमिसे ल यताउडा जुल राछ छ वो संकेतले ठ्याक्कै सिधै शाखा के फ्युल लाछ यताउल लाछ वो डाक्यु मक्टर वो शाखा रिटर्न वनी मेव शाखा होइ अब त हाम्रो न वो ब्रान्डेड हाम्रो होइ लड्यु लागि बालो फिमरो पडियो होइ आ फिडु वल राछ वो हाम्रो छ फेका यला नि बल्ल सिमल आयोको सिरो नापस पछि त सिरै योको मन्टर तयार जाया मगु नापस खिरको त नयाओ आजन व्यापार न योको द्याउल मुला ग्राहक न योको द्याउल योको देखो आ वला बच्ची सटेउ छोरा नैचा मोर्से बारम अनि काजु बडम अनि वो इमु सबसा डकुआ तयागा मसला डकुआ तुका मतलब बिन मापु अभी छ्या देउसा दोसिनी राउनी छिथा जोसा थपान्या गर्नु कस्तो नेपान्या गर्नु कस्तो या सब कस्तो गाना गा अनि मुला अनि जु गर्नु जको छिथा न जु अम तन जु गा अठे लकडाउन चाले ढुङ्को गुजुया
हलिन्यङ्क न्यनाचुङ्गो कोरोना महामारी चाको व्यवसाय त छुन कठया लिचो मलागो थाफो वेकपिनु गुदु चिस ठिठी इले ई वो मौसम कठया नसा टोसा नया थगो उसा वो मया त बल्लाका टेमागो आवश्यक दु ठुकोथ या नसाटोसा नयाँ ठगु शरीर याट मागो पौष्टिक तत्व प्राप्त यागो निटिन ठुकोठ नखचख हना मौसम कठ सैगो व दैगो नसाटोसा नेगो चलन ह्याना जुङ्गु ख नेपाल च्यानल यानिटी क्यामेरा पर्सन अमन महर्जन निसे रिपोर्टर मिना बज्राचार्य।